Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka Hill State People Democratic Party HSPDP menhanin gasngi kalalo muya kejeng elang bekerki bandum jigmut nak benta ban pha jak sarkar jala halor kejik tawa bishar biang ya ka bha thungkam tungjam lane ka state reservation policy. U presiden ka HSPDP uba KP Pangniang ulu pentip baha kejeng lang kita khot jong ka party kila a ya laki jong kejeng a jingmut kumno ban bishar biang ya ke reservation policy. Pat nakal yang jong ke party kadang ya syakmat ban pengkere ya kaipon ban pha jaga chairperson jong ke reservation roster ke kong amper lang do kepada iru ke menteri ketenat lo. Uba KP Pangniang ulong ba ke party ke skingu ya ke jela ke bala pedmi ya ke jing pentip notification ban pentrikam ya ke roster sistem nang ne syakmat bat ha ke juk opor ban weng no ya ki kendon basya I kero na kibai gejala ban tepkam haka baha jong kikaro na Meghalaya ngamla bani thu lupa lano henration ke party kan sapa ya jing ajimut syaka chairperson jong reservation roster bat chak sarkar halor ke jing dewa bishar biang ya ke baha tungkam tungjam lane ke job reservation policy hapo kejala laong uba KP Pangniang ubadai u presiden jong ke HSPDP